nam na tlang pui I kawangule bai la ram moya asam chet lak dan han soi kwal wak masak zong hun le mun a hea hetia silain min kap masa a nun na an lote social media tran la kwal le a kan thiam na zong zonga kan han tal ve le a social media lama po kan pathiana wangin beimi kan ni lo an riat nuwa government of India lama an police ho tu tele an CID lam ho tu te liam thla kan MP zaum takina bial chung thil thleng ami puite thlawang hauna thinlung na puak ke chuak atong kam la koya conspiracy in phu manga thu chu anan chui vel tele chung conspiracy omte laka riat na nei te tan cheng nuai nga lo man pek anan tiam te hi fin kherek na jungzam zautir tum na mai an la ni cheu nge yang Mizoram le Assam boy na karab in phiaruk na tong kam thumal mangma saber te hian he thumal kanril ruwa lom haulo hi man na chang an hriat na chan chu an mani hian conspiracy plan nei masa an ni wanga a letlinga vutui thlorbel tiang chau hi thilom dan ani nge yang Assam CM khan nge asoi kha Gawatiya Home Minister ne ani mu khan Mizoram board dara police da tura Home Minister Amit Sain ashil thu te asoi kha kha bo zuin ke apen ani lom ni engchen nge plan an nei kan chelo zo kani tuna hian ahim china tangin kan thok hrui chai cha tumin rel kong an ti chia economic blockade min han siam nana khowela ram le ram in melma te in soi sakna chikhat economic sanction an ti te chu kan ria chu tiang en ton niom taka she tak chunga kan Indian ni pui ve te chuan an ho nu nung min han pholan khuma min shek dang char han tum le ta ni an tum jing ta hle mai chuti lai chuan mihring din mun ding na chanvo lamaya political game min khel nana min ui pui tui lian thlir tu central sarkar malak dan po hi a theu neuri hle sangni som parukuma kanjirlai shoi tu ten Assam silai mutuara ral thuam nei lo civil lungoi lo nalan tir min ka ti khan khonge India ram media te anom tuna lem pathian khongai na in kan han chevea media te chuan avung theyang berin anan lakwal le si chu wangin India le Assam ram te hian an du to ka min hlam chi ani poin pathian kan nei alom kan pathian ma chuanin apoi soi hlau takin ke pe nila kan dika kan taima ka ama zai kan ngai tlat bok chuan kan dam kho chuakang chuti huna chuan Assam le an sangoi zon pui te ngei chuan eheu kan rinang an ni hau lo mai heti chuan kan he hau don lo an ti nge na turin kan ke pe nila an be siang mulo turin I han hoi tir to tiangu nam hatlang pui I han ko tiangu kan central way mele MKHC te hian khongai takin beng lo chin thinlung lo hong sam sela kan sarkar ho tu te hne na thibe thu chu alu tura ngain hun harsa kan hamina to laya ruam man na nei thiam ani theinan ma in lak ngei kan ngen cheu ani e Assam CM malak na hi kan nam vitamina chantirila kan in pum khat na shui min sui sak tu an ni le zwal chuan aba lok thlak do nem kan thalai tele mi thiam te oka Instagram le Twitter YouTube thlenga han muwa nam dang thu post anan comment dan han share te hian an din huna tang thewin an tlan chelova kan din huna tanga tal chuak tur hian an beya an sual chuakani avaro puem heng hi mu mai hau lowangwo kan nam na tlang puya chuan eng tin nge kan na tlanang silai le indo naral thom lam kong chu atitur anoma daila mi puite chuan na satakin ma kan la theye hun du rei jok long term plan ro man na le tuna malak ngal thei tun nge ya malak ngal thei te kan rel fel velia bun chat ngal theina tur te hi han soi ma saila kong pui siam hatlang hi thuang thumin kal thei se Manipur le Tripura lam le Bangladesh border te hi kan ma theyangem atam lu deuh kan ti chuan thuang ni po a tha thowange Bangladesh border dung zuin kong pui hanom zui se kan nei le an nei in thleng ton tur hian ramrilama an ronin se murna sadon ti alang rengani BSF le Assam Rifle point an mit an lo lena an lo ar pui mit men du lawani chuan kong dang ngai tua ve kan ba ang chuta Mizoram Art Mover Association in ma an shwayanga kong du thala zawin an norang chuti lai chu Mizoram Truck Owner Association lamin border lung full lot trapin an zuyanga bitumen kan nei lo poin road rollerin an ron chilmam duak zelang chuti line dik tak le dai zai taka man turin achunga man ruwa nei ve lo ten kan sum le pai kan lo chung khom veang chutin tha le tui kan lo seng bokanga kan nula tlangwal ten e in an lo siam suak suak don ani Special Assembly ko thu
ram le nam ma mo ma sak dan thlira da poi mo ma sak ngai dang kan nei ta ka wangin ma so na thil dang chu kan da thariang kan dam kho chu kanga kan la thok zelang tuna chuan covid-19 le nam na tlang puyatan budget reappropriation session nein kan state sum plan le non plan chun fin ani na rem changa lain kan nei chun sum pai te chu dam kho chu na plan a da in han the chuak te se mi pui lam budget sarkar sum te association tha le tui nei thinglung khonga an che na te lo do ve turin nam dam chuana sum bo ma sum kan chung lu tanga lem hlet ei ruk tel lo pathian mal som sak tlakin kanen kolanga tu ma chuan cham le thei bik om lo theyang ber turin ko shan ding tir te din hun phalo maila anania le safiri te style thlau thlain adang zong entonin kal kan siam theyani state volunteer police reserve unit state volunteer police reserve unit nei turin khotina tangin mi som ni tal basic training pek ni sela atu thuna ral thuam chilek thei tuna lo le sen so demand nga lo tur min pe than chua chuan khozariat som nga tang chuan SVPRF sing khale sang sari kan neanga ral thuam chu kan label mayang heng zong zong hi dan chunga ti ani theinan cabinet ngein legalize ani theinan an pa sa thang long term plan lam chip chiar lu chil chuan asei lu tuk do ne hun danga la plan leango ramri buai le nam revival Dr. Ramdin thara sailo tun tum asam nena kan ramri buai zet chuan achim sang le mai mizo nam history a July ni somni le paru kum sang ni somni pakhat hi kum khwa tan share reng tura chin chi anita kan ramri veng him turin silai me me pu angai ta asam mi le sa paruk emo lai nun na an chan chu poiti le maila an politician ten duam le pamham taka mi ram chu sak an tumna ti swalra an sengania apoi khop mai heram ri boya wanga thillo lang chiang mai le zirlai hlu tak tak zir chua tur kan nei hi ilo thlir ho teang nama har tharna nama kan chiang reng to kan tiem adik mai thei ma se kan chiang lo le thina ni hi tun tum ram ri buai ka lom na chu mizo in ti to phot te thinlung cho thoi nauma kan ram le nam kan ram ri ne na hum hala veng him tur chuan engpo huama pen chuak turin kan in pe athlom tamai le abaro puyem mel main kan sa huwa ta min khoi che hian namangin kan hara kan tang rual thin trong thu chelo tu na ya na deu po hian min han khoi se zofa te hi nam revival ro pui tak min siam sak ani ringot don ani pathian atel khovel nam tin te ta na ram pe a ram ri fel taka kham sak tu pathian chuan mizo nam tan mizoram min pe a india ram rim po kan hriat ma da in ram ri fel tak min kham sak diam to chu kan ram pathian in min pek min lak then sak tu ma duam na le tharum ne na min chu tu te laka kan lo che dan kha moya ong trai na le silai ri ai nerem thapa atok vel chiani awaireng te khomi pui hoi sen zia te ram ri veng tu kan sipai le police te do thei zia le ahuna an hoi sen si zia te kha thang lo thar zel te tan thon thu ngai nom alani nge yang Christian kan ni na tanga thlirin tharum tho em chu tul ti lo kanom mai thei chu ti line setana agenda ne na lo thok te chu atu lang zela kan lo ma chona nga ya sual do chuan thisen chuak khopa kan be po ngai thin pathian du lo zonga thil ti reng reng hi Christian ten kan ngai mo turania mani ta na hlawom tur po ngai tu achang lova Jerusalem temple thian fai tu kha kan zui Nazareth langwal huai chen isu hiani wana meu po in do na om khan Lucifer ho te do turin Michael te kha kut kuang ko in anom mai lo lalpa ta na thanem kan ngai na wanga in do tul chuan in do mai turani kan lama lalpa tang tiero chiang em thungila pathian thu le ram hi ain zom tlat ram ria kan pastor tong trai lai te kan ram ri veng tu ho ral thuamin chobreng chunga anan tong trai ho lai te social media kal tlangin kan han muwa thinlung aba khoi chiang em tun boru ka wanga ram puma ring tu ten pathian kan han au chu mai te hi awain me em amai ro chu thil pakhat hi isrengangu lalpa hi min swaya ro min rel saktura kan du chuan kan ram politics le khotlang nu na tang hian corruption le sualna tin reng hi da bowila zo nun moi dik tak kha iche mal liangu party ti ahun lo ram ria kanan boi tak tak chuan party ti ahun lo tun hi tran rual hunani kan tiruai maya avadi kem ma se han ngai tua chiang te mizo nam pathian in min pek mizorama hian engte ka nge party ti hun chu boi lai chawin kan tang rualanga
buai are vele ma ni ma sial le party indu sak big na kan lu le thei ti na em ni nai lo ve kan ram min chu sak tum tu kan thanom politics cheber chi manga min nek tu te ti dan tho hian kanom zui thiang to lo ramri buai lai le buai lo lai poin engtika ma party ti hun om lo zoram mi puite u tun hun hin hama mai ni lovin kan ram politics a kan har thar hun ani e media mol hi hetianga buaina kan to apianga kan mo ngoi ngoi rualo tina chin chu journalist le media lama mi thiam english le hindi thiam tak ramri pela kan chanchin le kan thiam thu min the dar sak veng hal zung tur hian ni ma se tun chum chu ma kan son le mai kan ma son nai ro alabe tham deu poa kan thanai le kha thiam smart tak te hian helama hian tran ila sa usawangu ma se chak lak na kong khat chau nei hi apoyani silchar kong hi an dan pin velea Tripura Manipur Bangladesh ti vel soiphur chop chuk zelo hian silchar kong apin lo lai po hian heng kan thanom te nena indoor thena kong tha siam hi kan na poimo ma sa ni e tun tum buaina hian engchen nge awanga engtin nge kal zel don kan thelo alandana chuan BJP le an hindut ba political zel Assam CM Himanta Biswa Sarma kaltlanga ma an lak na ni engang man ruwa po mangin fin rol le vervek na tin reng nen ron thok le ma se ke ni chuan man ro lo cham ngai lo kan nei trong trai na kong apin re deuh poin a chunga cheng sofa te hian in mangai ton zir tharila tu ma ta chamin I nom tir lowangu lalpa duan lok mizo nam mel mang alang tran mek zele kan ne ngei don ani ramri khuwa zir chian na le rotna bai zo nun sanga Assam le Mizoram injina khuwa heng vai reng te phai nuam le sahe pui vi te amuna kalchilin ngun taka zir chiana tanga mawo ma sa nia ngai te tarlan han tumila vai reng te hi in sang ni zani atanga sang ni le zanga mishing sing kha le sang thum velan chenga phai nuam khuwa in zani somsari mishing sang kha zaruk som thum le pani velan cheng sahe pui vi khuwa in somnga le pasari mishing zani som kwa le pasari vel an cheng mek bok he zir chian na hian atumber chu ramri bula cheng mek ten tun tin hmuna enge an mamo ma sa ti mu chu atuma sarkar tan po ku than thlak ma sak nga yang chi te kan clear don ani veng him tu da sipai mun nget heng vai reng te phai nuam buar che veng mor le sahe pui vi lama te hian da atul ma sa ramria asam ho lo lu tur dang tur te mi pui thlawang hau tur te le atula pianga che chuak thei tur da angai hetata hian sipai omsa ten an dai lowang battalion thar nei thei turin sarkarin tran la sela ramri khuwa le ache vela mi te sipaya an tran theinan du sangna danom sa te man thiam bok ni se interstate ramria in ka thut po thleng theiani chutatan chuan thil chul takaniang kong siam that Assam chuan an ramri lam hi na sataka chein kan nei velo border area development minister shan nein kong tin rengin ma an la Assam lam hian saha pui vi khopona kong thatak ron kaltirin phai nuam khobul leilet mun thlengin kong an ron siam to kan har tlai dewani buar chep lam kong lai na zo ani to a buar chep le sa pui vi in po na tur kong lai me kani he kong hi afura thala kal thei turin thataka siam ni se buar chep kong lai thar hi apoi mo hle do nani thataka kong hi siam zo ani chuan tuna CRPF le BSF duty na kal tlang kher lo po in buar chep kong hian apum pel to dona wangin Central Force duty te hi buar chep kong chuana Assam lama anin son phei do ra tulang hei hi ngai poimo ma sak ngai ani vai reng te ai tlang lampan na kong helai kong lai hi chak zo ka thuam sau sau ni se lailapur lam ringot ni lo Hailakandi district lala thlengin a thlun zom theyang PH pam house atanga vai reng te kho chung pan chona kong po ti zawe mo mun dang kong dang zau zok zon atul bok niin alangani vai reng te veng thar lam che vai reng te kong thar venga auto rickshaw stand bulvela vai reng te VC10 in mun nei lo te ta na ram an che in mun somsari emo an pe ki chein hum zel ni sela eng le tuiba ka mun ruak lom te po luak khat thei tura tran la ka tul ni in alangani dam do in le sel na ngai poimo vai reng te CHC hi a the anga nga thuam that ve zel chu ni in alanga man roi ro chu du tu sa mani lo hle dam do in pan na kong hi tet ba ka rik rum thila motor han kalvel na tur har sat na om theiania in pel hlei thei anilo kong achuk chowa he kong hi ti zaw ni se thok tu te po ti phui sui ni bok ro se
pem san lo tura buat sai kan ram ri bul khwa te han thlir kwal hian khopui le kholian zoka kan pem na sa ti alanga hei hi a chan sang sang om theanga chulam chu kan lu chil thui lowang ram ri lama kan tlem tial tiala alua khat tur kanom lo chuti lai nam dang an pun an thul chuang si lawani chuan ngai tuana kan sen thara tul tak zetani khopui lama pem lo turin engtin nge ma kan la kang aom sa te hi om nge deuh turin engtenge ti tur masa ni ang ti ngai tu angaya serli bial tu emele pularin sang aral te hian thei top a chuat ti alanga hei hi atok zo lo hle ramri shula te tan special package siam thei ni se aduam hle anhoya mi te hi tun hnaya bo zui ngai zual tur ni na lang phai nuam le sa ha pui vi kho chung kong te hi thuam that ngai ala tam hle a kun na toka e zong an ni hloma wangin fura le thala pom motor a han tan zung zung theinan PCC flooring po chak zoka ti sak theidan kong zon ni se MNRE GS te emile fana tang te ya PCC flooring te po hi ti aom nuala mabak la om angang hi arang lama malak ngal ni se PHC Public Health Center da phai nuama hian sub center pakhat aoma atok to lo hle kumsang ni som ni chung khan dam lo zani som ruk le pali nan pana kumin sang ni som ni pakhat July thleng hian mi zanga som pasarin an pan to bok dam lo ni kwa waireng te CHC pan nan khokar kong tlan ngai fo waireng te CHC lama naw pang dam lo le ko thalwa wanga admit tam tak hi phai nuam le sai pui vi naw pang ania wangin social na lam din mun po zir chian angai khop mai mi then khat chuan aul sam jok asam lama hawai thang le dolai lama doctor an pan fo boka hei hi ti bawa tul phai nuama hian PHC da ni sela chu chuan social na lama na satakina tan pui anga dam lo le rik room thila po atangkai le zual theyang Indian Public Health Standard Guideline for Primary Health Center Revised sang ni som panianga te don chuan population hian phachialo ma se IPHS guideline vek hian atul dana zerin asia thiam thei thu asoi hi helaya hian man thei aniang sahapui via hian sub center pakhat talom thei sila athale Indian Public Health Standard Guideline in sia thiam thei ati huang chunga khung thei aniang anni phei chu tun hnaya asam lamin media lama asam ram chung mi anni zia antar lan khan ni heta hian arang lama sarkarin kut atha ka tul phai nuam le sai pui vi khwa hi kumin khan jal jivan mission hoya internet bi connection pe kan ni village watson committee te en kol na hoya tui sem chinani tui sem hi buar chep lam athleng hlei theilowa hei hian phai nuam khachunga har satna asiam chin ni na lang buar chep lama hian tengki lian pakhat om se chu chuan tuna sipai ho omna ramri po azuk chom thei ngal bokang an tuilak na lui hi athiang him tok lova chumi ti thiang him na tura PHC pump house omsa hi che thatemo adang ngai tua sakan ngai hle tui thlit phim na an man hi athiang him tok theilova tuinu sem om chin ni na langa inatan phei chuan fur ro tui an don thin thu riat ani bok hei hi arang lama ngai tua sakni se phai nuam le sa he pui via hian electric department atanga vil tu MR pakhate motal an khuwa da sakni se waireng te atanga vil rala chuan alo hla thama village duty pa ngai tak da chu atul ni na lang chu chuan electric chiat thata chakjokin ma ala zung theyanga khuarel chiat na lo thleng theilaka lo veng tur po in thil chul tak aniang phai nuam le sa he pui via hian in biak po na a chelheya mun then khala tang chuan waireng te le asam lam signal te man ve bok ma se atam zokin in biak po na an mang theilo ni na lang Jio company lamin phai no ma tower anda ti nun tuma be mek ni na langa hemi baka hian Airtel company polu theise changtlung zo ka thoma chul zirna le na thona baka buarche bramria sipai duty te tan po engemo po lo thleng sela duanga in biak po ahara wangin ven himna thilatan po apoi mo hle ani sahapui via hian community hall anla nei lova mi pui hanin ko khom na tur hmun po anla nei lo ni na lang asak na tur hmun zau takero an nei sa hei hi sak ni sela thalai te tan po in fiam na hmun ani theyang phai nuam hian community hall an nei na a thuam that angai to hle thil dang chu kan la soi man lowa ngai la heng ni tina mamo ma sa tak hi tilho thling tura tran lak phota chula abak chu zoi oi dewa zir chian nuwa ti po achul theye kan ram ri hum hal nan sarkar point in sen relo sela
khodang point ram le nam hum halna turani phot chuan kan thi khau lowang le